شهیدێکم لە پاریسێ دو ڕۆژە سێ چلێ دناوا بدە حەزاران کوردên Ewropayê de duruşmeyên ey şehîd xwînat li erdê namîne li erd û ezmanan belav dibûn. Di nava xelk û alemê re derbas dibim, bêyî ku bizanim ku şehîdekim. Serê min hê li kevrê gorê neketiye. Şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin. Sê tabûtên ku bi alaya rengîn ve hatine pêçan li ser destan û di nava qîrîn û lîrandinan de ji tirimbêlan dadixin û ber bi salona mezin vetînin. 10 sal berê em li heman salonê bûn. Ji bo Sara û Rojbîn û Ronahî. Vê carê em ji bo darbesta xwe hatine. Derbasî pişta rêza û lekariyê bûm û li ber deriyê salonê li benda wan mam. Çend hevalan hat û silav da. Hinan ji wan bihîst bû ku ez jî yek ji wan im. Lê ez ne li şê xwe bûm. Li benda mêtê xwe bûm. Gava ku di ber min re bihûrîn, ji bo ku destê min nelerzin, min destê xwe dan pişta xwe. Diranên min ji diyayî, çavên min li ber teqînê, keleke girî qirêkê de bûye gulok, dikim di nava xwe de biteqim. Gava ku axir dor hat ser min ku derbasî salonê bibim, hevaleke me ya ku kulîl didan destê mêvanan ez dîtim. Herkê kulîlkek dida wan. Min got ji bo Xwedê yeka din jî bide min. Li ber tabûtan yeko sekinîm û min destê xwe danî ser wan. Her kêlîkek ji bo min careke din bû ku lê hay bibim ku yê ku di tabûtê de yê ezim. Hevaleke min li pêşiya min li ber tabûta evînê lîrand. Dengê wê di nava salonê de olan da. Mûyê canê min tevra bû. Ji ber germahiya bûyerê û çalakiyan hênû lê hay dibim ku ez tenê bi çend deqîqeyan ji wê mirinê bêparma bûm. Min xweziya xwe bi dilê wan da anî. Lewre min dixwaz bibihîsim ku li ser min jî jinên Kurd dilîrînin. Min berê jî gelek rengên rûyê mirinê dîtibûn. Piştî şehîdkirina birayê min Seydop Salonîvekê, dîsa meha çileyê sala 1994 li Amedê ji êrişeke bombeyî sax filîtî bûm. Bi çend hevalên xwe re di maleke texekkûr xetê de bûm. 17 salî bûm. Bombeya ku avêtin hundir di cağên pencereyê de asêma bû û ketibû ber dîwêr aliyê derve. Vê carê jî ji ber rastîhatînên dunyayê sê-çar deqîqeyan piştî êrişê gihîştibûm ber komeleya Parîsê. Ya rast diviya ez berî wê bi 10 deqîqeyan wira bûma. Lê belê di nîvê rêyê de ji bo guherîna cihê tirimbêla xwe vegeriya bûm û ji hevalên xwe mabûm. Ya na, ez ê ji nû hebûwan re bûma. Hevala min dêl ser min bi lîrandaya. Çi mirineke xweş e. Nebû para min. Li ber her tabûtekê lerzînek di canê min de diteqiya. Ji zozanê Şirnexê û Mûşê û Qersê hatibûm Parîsê. Evîn û Mîr û Abdurehman. Belkî ew dişûna min de hatin şehîdkirin, belkî ez dişûna wan de hatim cezakirin ku sax bimînim. Evîn di şerê dijî Daişê de li Rojavayê şer kiribû. Fermandareke jîr û jêhatî bû. Birîndar ketibû. Derbasî başûr bûbû. Li wira pirsgirêkên îdarî jiyabûn, axir ji bo tedawiya xwe hatibû Ewropayê. Min ew di civîneke sala bihûrî de nas kir. Hênû hatibû. Behsa azadiya jinê û guherîna civakî dibû. Min jî çend nirxandin ser mijarê kiribûn û tev li nîqaşan bûbûn. Di navbereke civînê de qey balawê kişandibû, ji hevalan pirsa min kiribû, hat cem min û me hevdû nas kir. Xala ku herî zêde bala min kişandibû ew bû ku ji min re behsa hesasiyeta zimanê Kurdî dikir. Di civînan de ev e çend salin ku kî bi Tirkî bipeyve em bi tundî rexne dikin. Di wê civînê de jî zimanê Kurdî serdest bû. û kesên ku baş bi Kurdî nizanîbûn, pêşiyê lêborîna xwe dixwast û paşê bi Tirkî dipeyvîn. Lê hejmara kesên wiha êdî civaka me de pir kêm bûye. Evînê zanîbû bê behsa çi dikir. Got ku ew ji li ser wê hesasiyetê ye û pişta wê helwesta Kurdî heziyê digire. Min bala xwe dabû Kurdiya wê û kêfa min gelekî hatibû ku hevaleke me a berpirsiyar wiha bi Kurdiyeke delal dipeyve. Piştî wê me çend caran li hevdû li komeleyê dît. Ji ber ku mala min ne li Parîsê ye, heta ku karekî min nebûya, ez kêm diçûm komeleya Parîsê. Evîn keseke wiha bû ku tim bi bişrîneke dilsoz silav dida û li halê mirovî dipirsî. Mirovî çavê wê de hezkirineke kurdewar didît. Berî wê qetyama 23 kanûnê bi 2 rojan derdora nîvê şevê telefonî min kir. Got êvar baş mamoste. Min got êvar baş ser çavan keremke. Got ez evîn. Min got kî ja evîn? Ti nazê xwe bi min kirin. Got we heval Seydo, te çawa ez nas te kirim? Mane çend caran em peyivîne jî. Min got tur qusura min de nere, wallah min tu nas te kir. Lê belê erga tîfa kurmanciya wê bala min kişandibû. Qirf û tu nazê xwe dewam kir.
گما قیت دخوازی که از وینه که خوب بگرم مشترک بشینم جبو کتب ناس بکی من وی جاره دنگی و ناس کر رفرانسی نوا بیرو هشیمن وینه وش خبر آوا کر از کتن برفدیه مگو ما بو چه؟ امکنیان مگو هجمارات الجم نبو لو ما حتاكو مش دنگت ناس کر دناوا جواتا کردین اروپایی ده از به همو حوالین خورش شوازا مالباتی بکارتینم من قد شوازا فرمی حز نکریه و مش بنی و پشتا خونه دایوی زمانی سار لو ما هرکس دزانه که رفتارا من آب هوانا را لسروی کرمانجیا مالیه جوخه بدور اجمره هات گوتن که هوالا کدن یا که ویک هنگیل جمویه جیره دی بیجه اف چی شوازه کتب سیدورا دی بیوی اوین جیره دی بیجه کچه سیدویه مایه ام هرجار و هاپیره دی بیوی جمره گوت کاره که من کتالیته پیدیویا مبتهیه محانکه خوکر و من گوت جو خود تنه جبو کارتو تلفونی میدکی تو قد نابیجی هما کام بریا تکریه ودم خوارنکی به هفره بخون ویجو گوا هما بلا خوارنک با اونه تشتکی دی مگو مادم وهایه هما چه کاری تا به مقبوله وکو بویا بحسبینه مال هفدو کرکو ام هفدو ببینن روژادن جبر که کارنا من ایندن هبون ما آخر گوت که روژا اینی ام هفدو در دورا نیوروژی ببینن از نگیشتم سرفینه لسر پیلکان وکتبو گاوا که هاتن و دو دکتران حاول دا که اشیار بکن لایدی درنگ بو بترس بچونگین که جبیر کربون که ویلا شی من هلگرن دی پیلکان را هلکشیان دا که ببینم به او آنا آوه که که مفهم کرد که از لمیتی خود نرم اگر ویجن کاکل خارنگاه آوستای یا هم بر کومله دخبتی نهاتای و بانگی من نکرایا از هر لورا لبر سریوی بماما نبو قسمت جنوب بترکی دی قیریا بریندارک لهندره وی هنگی تاولی از زیوری مبزیام نوا خارنگاه آوستای من نزانی بو کاکی لورای هنرمند میر پرور بو لعرده لسر کلکا چپی وکتی بو من بری میر ناس ندکر من ناوی وی جنبی است بو او جنبو قسمت لیاویدی حوالی من مرنیه از بر سریوی بون من دید گاواکو من بکردی جه پرسی حوال تو باشی من دید که بیناوی فره بو یکی جمالی الجموی بو زانی بو که نبتنیه زانی بو که حوالی که ویل بر سریویه من فهم کرد که کلیکین داوینن بری کتب لکاروانی مزن ببه من ملیوی مستا وکا که ببیجم از بطرمه دا که دستی من حیث بکه تلفزیونوک بلا شی من فکتن لمن نهاری نکاری بود بیویایا حاول جی نداخواه تنی لمن نهاری لسر رویوی آرامی هبو ترس نبو غم نبو تنی آرامی بدوره بروجان من الاستراناوی گودار کرد دا که باشتر ناس بکن اوی 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 از بمرم من بری میر ناس ندکر شرف و رومت بو پاراوی نبو پارامن میر پرور تو بیجی قید چیروکا خود استرا جانیش جوان جمستندن اوی 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 از بمرم لبر سی تابوتان سکنیم یکو یکو من کلیلکین سور دانی سر تابوتان و خاطر جوان خواست ین دگریان ین دلیراندن ین سلوگان داویتن ای شهید خوینات العرده نامینه گاواکو درکتم دروه قشای خوک گوزانه که روی مدا حسره من دجمدین از دجمدین من خود پر لاواز و بتن حس کر دنواوی قربالغیه ده میتک بون مجدوران بالا خدا کسین کد بر تابوت نارد بهورین و بگری دردکتن دروه حمول سر میتین من دگریان سری من 3 جاران کوری گوره کت من فهم کر که شهیدکم لپاریسی